Dobar dan, Nikola Bujuklijev je moje ime. Ovo je video broj 1 iz mastering serije o Facebooku. Govorit ću vam o personalnim mogućnostima Facebooka i o njegovoj poslovnoj strani. Za danas sam predvideo da govorim o statusnom području. Trenutno sam ulogovan u moj aktuelni account Facebooka i sve ono što gledate događa se u trenutku snimanja ovog videa. Ovdje je glavni zid gdje pratite sve ono što objavljuju vaši prijatelji, a ovdje gore je update status, znači mjesto gdje možete da napravite i svoj status. Ako ovdje kliknete, možete da dodate neki tekst, nešto što god želite. Na primjer, pozdrav svima. Imamo video o Facebooku. Ukoliko želimo da neka osoba specijalno bude obaveštena o ovome što ćemo objaviti, mi dodajemo ime te osobe. Facebook automatski pokazuje listu od nekoliko imena i prezimena i mi biramo koga to želimo da obavestimo. I kada ovdje kliknemo, gore se pojavi komplet ime i prezime. Ako ne želimo da bude prezime, onda se vratimo i ostane samo ime. To je prvi način tagovanja neke osobe, dakle, specijalno ova osoba dobije notifikaciju o našem statusu. Drugi način, vidite ovdje dole, silueta sa znakom plus, kada ovdje kliknemo i piše who are you with, sa kim si trenutno, dodajemo neko ime. Isto ovo ime i prezime se pojavljuje odmah i gore. Dakle, ovo je drugi način tagovanja. Ali, idemo dalje, možemo da odredimo i lokaciju gdje se trenutno nalazimo. Kad ovdje kliknemo, Facebook nam daje na osnovu GPS-a nekoliko mogućnosti iz naše okoline i recimo ja sam ovdje, kliknem i to naravno bude dodato u mojem statusu koje ću ja recimo objaviti. Ko sve može da vidi ovaj status? Po defaultu Facebook daje prvu varijantu, to je da budu svi prijatelji, ali vi to možete promeniti. Dakle, možda bude public, da može svako da vidi, only me, samo ja, custom, da se customizuje, to su neka dodatna podešavanja i tako dalje. Ostavit ćemo sada da bude na prijatelje. Ovdje gore možete dodati fotografiju ili video sa leve strane, a sa desne strane ako želite da, odnosno ako imate više fotografija i da napravite fotoalbum. To je jedan način kako možete napraviti status, ali postoji još jedan. Ako kliknete ovdje gore, pored vaše slike, sličice, automatski dolazite na vaš glavni profil, odnosno na vaš timeline. Imate ovdje također statusno područje gdje možete da unesete šta god želite, neki tekst na primjer, onda fotografiju, onda mjesto gdje se nalazite, isto kao malo pre što smo rekli, a imate i nešto novo što je Facebook zadnje dodao, a to je po meni veoma zanimljiva opcija koju mnogi i ne znaju i ne koriste, a to je live event. To su recimo događaji iz života. Ima tu više oblasti, posao i edukacija, familija, veze, kuća, život, zdravlje, putovanje i tako dalje. Sad, ako tu kliknemo, pojavi se lista još recimo konkretnijih stvari u vezi te oblasti. Ako smo recimo kod posao edukacije, onda možemo da objavimo status o novom poslu, o objavljivanju nove knjige, penzionisanju, nova škola, studiranje i tako dalje. Dalje je familija, pa onda kuća i stanovanje i ovdje recimo odaberemo poboljšanje stanovanja. Pojavi se ovaj prozor, možemo da dodatno objasnimo kako je to poboljšanje u par reči, onda lokacija, gde se, sa kim, kada, godina, mesec i ovdje dole je story, jedna kratka priča o tome. Cela ideja Facebooka i svih socijalnih medijuma je u tome da se socijalizujemo, da budemo personalni, odnosno da nešto što je karakteristično za nas objavimo i da to bude dostupno našim prijateljima. Sa desne strane imate da odaberete fotografiju iz postojećih na Facebooku ili da uploadujete fotografiju iz svog kompjutera.
Kada sve ovo bude podešeno i popunjeno, sve ono što želimo naravno, kliknemo na ovo dugme post i naš status će biti objavljen. Dakle, postoje dva načina da se objavi status, to je na glavnoj stranici i na vašem timelineu. Pogledajte, pokušajte, moje ime je Nikola Bujuklijev, vraćam se za koji dan, hvala vam na pažnji.